Selamat sore. Selamat sore. Beli mainan. Nah, beli mainan. Nah, beli apa, Bang? Bang. Bang mau tanyain mah. Nah. Tuh. Tuh. Bang beli mainan. Udah, Bang. Udah. Beli lagi nggak? Beli lagi nggak, Bang? Nah, beli. Gua ada cewek nanti. Cewek. Mainan berapa? 2000 doang. Nggak pengen apa-apa dia. Apa ini? 2000. 2000. Nah, ngirim. Orang Solo katanya. Solo. Kertosuro. Kabur. Oh, biasa tuh anak kecil kalau nggak berantem nggak seru. Iya, ngontrak. Ngontrak lah. Rumah dewe. Oh, Solo ngontrak. Tuh, ini ada abang lagi nih. Sini, Bang. Sini, Bang. Ini, Bang, depan, Bang. Nih abang nih, nih abang nih, abang. Nih abang. Oh, abang. Malu, iya. Oh, tahu aja dia. Bikin CD katanya. Bikin CD. Nah, terima kasih. Martin Won. Tuh dorong. Sehari 400.000. Nah, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.